Nikutangirira program y'obuhingi n'oburisa kandi eriizooba twaza omuri Kyabandara omu district ya Shema twatayira Nagaba Dairy Farm. Ahari Nagaba Dairy Farm hariho ebintu bingi, hariho ente z'amate, hariho orutookye, hariho omwani, hariho empunu, hariho embuzi, ayineho ebintu bingi. Naija kuba natushoborera okwari kumanaginga ebi ebintu nk'omukazi. Turi omu hururu y'omuhingi w'omutaano, so naija kuba natushoborera okwakumanaginga ebi ebintu nk'omukazi, okwari kubireberera, okwari kubaho nabyo, kandi ntuza kwega ebintu bingi omu program egi. Omu program egi naija kuba natwegyesa ahaku wakubaasa kureberera za semi-zero grazing kandi zikasigara ziboniire, oku wakubaasa kureberera orutookye, oku wakubaasa kureberera omwani, buri itungo ryona eryayina aha naija kuba natushoborera oku yakubaasa kubireberera. Kandi aha faamu egi tukugira ngu nakoraho ebi byonka, nakoraho na yogurt. Yogurt nagyekorera kuruga omu mate g'ente ze, kuruga omu bintu ebi arikureberera. So naija kuba natwegyesa na n'oku arikukora yogurt egyo, nituza kwega ebintu bingi. Tambura nanye omu program egi twege bingi kuruga ahari Nagaba Dairy Farm. Nagaba nakwakira program obuhingi n'oburiisa, nyenda tweyanjurire otugambire n'ebintu ki ebyoyine aha faamu egi. Webare okunyakira program egi y'obuhingi n'oburiisa. Omukyara Nagaba Juliet kandi nindiga Kyabandara Shema district. Aha faamu aha nyineho ebinyineho kandi ebirikundeetera naza aha faamu egi nagyeta Nagaba Dairy Farm. Nyineho ente, nyineho embuzi, nyineho orutookye, nyineho omwani, nyineho empunu, nangwa nyineho n'enkoko zange nk'ishatu. Ntwenda kumejaringa munonga aha bintu ebyoyine aha faamu egi. Ebyoyineho omu bwingi nibyo biihe ebyokugira oti egi niyo major projects zanje. Eki nyineho omu bwingi n'ente. Nyineho ente, nyineho orutookye, nyineho omwani. Ebyo nibyo ntiireho omutima buri izooba. So hati ntwenda tushoborere oku orikureberera ebintu ebi, farm management yabyo nobireberera ota? Oku ndikubireberera nyineho abakozi. Tindiho nyenka, nyineho n'abaana abo ndikwezarira, kandi nyineho n'abandi bantu abari haihi nabo bamwe abarikumpwera omu muringo ogwe. Biosecurity ya faamu yawe erieta? Security ya faamu egi kunarebire yakanyaho nataho cameras. Nataho kamera omwe kundi kuba ntariho ebindi kuba ninyenda kureeba mbireeba. Nareeba aha faamu oyineho ebintu by'emiringo etarikushushana. Obuyonjo bwaho bwemereire buta? Obuyonjo bwaho niburungi ahabw'okuba buri kasheeshe tuteekwa kureeba ngu faamu egi neereebeka gye na munonga ahi turikukamera, ahi turikuriisiza ente, kandi n'okureeba ngu buri kimwe kyona wahika aha faamu oreebe ngu kiboniire. So eki obuyonjo nitukikora ahabw'okuba buri izooba nituba turiho kandi nitwegabira emirimo. Egi faamu nibagyeta Dairy Farm. Hiine innovation eyoyine aha faamu yawe aha? Eki nyineho eky'omutindo, nyineho yogurt. Egyo neetaanaho aha bindi. Egi yogurt okagitandika bwire ki? Nogikora ota? Oturabire omu process oku orikugikora okagitandika nayo bwire ki egi yogurt? Yogurt egi ngitandikire nasi emyaka 3, kandi aha myaka 3 nkatandika mpora mpora ndikuteeka 20 liters, nayongeraho nateeka 30, nateeka 40, 50, hati aha izooba eri ninteeka liters 10 buri bwanyuma ya ebiro 5. Buri bwanyuma y'ebiro 5 noteeka liters 10? Nteeka liters 10. Ntwenda turabire omu process orikuruga kukama wagiiha faamu ogareetagaza nkahi ogakorota okuza kuhika omu product egi eyinyina aha? Webare kundi kuheza kukama omu kasheeshe amate ganje ngatebeekanisa ndeebuka ngu containers zoona ziri gye kandi nahi ndikuza kuteekyera naharungi. Nkwata amate ganje lita zanje 10 nziteeka aha mahega n'esafuriya mpango, nteekamu cans zanje 2, ntamu
ebirungo byo kutandikisa nateka nitekamu shukari ntekamu stabilizer nteka hamahega ntandika nteka hati kundi kuba ninteka mba nimpima zikika level eyindi kuba ninyenda katugire ngo nateka round yo kubanza nimpsya nkaga zikeza kuhika nteka mu shukari na n'ibindi birungo then ngumizamu nteka mpsya hari 85 gakika 85 obwe nimba nimanya ngo amatega anje gasya aho no nganyango gaba ready kugira ngo zo mu process ya yogurt ya mba nimanya ngo gasya ngareka mukake hati ngayihaho ngata hansi ngakuringa nyenda ngo gagarke ahansi ngakuringa kuranga hikari ahari 85 then zikikana ni 5 nyija ndandika kutekamu ngaraka ngafundikira mbika ataho njibanji manyisa ngo umwanya ugundu gatamu no mwanya uguru kutagata kandi na nebindi kugakavarinisa nabyo nubane butagata kurango gagumagine temperature yago then ngareka gamaresha hamukaga gakeza kumaresha hamukaga mbona kugihamu then ngata hansi keza gata hansi ngashigisha nteza gashigisha nteka flavors then flavors zindi kutamu ziba zitakushana nimbanye ne strawberry mbanye ne vanilla na n'ubumwe kora chocolate konkezi nkuchira gukora munonga no vanilla hati ncheza naheza kushigisha ntandika kupakinga ncheza kupakinga ngahata ko rugareba agana heza kupakinga hati naza kutom fridge then kunda heze deep freezer kunda heze ntandike kusupplyinga mbanza ngareka ho kake gamaramu eshaha nkemwe necweka then ngihamu ntandika kusupplyinga ba customer banje yogurt yaje neturo biro kwingana she yogurt yanje netura meza 3 engineer no fridge yetara mu fridge ne marebiro 3 etine kweri hati on process je yiwa tugambera katujire mutwatanika nko kuwatugambira mu process tiena hindu kubasa kushobyoka shanga kama teganje okunani expecting kugira ngo yogurt yanje ebyo nko yabati yaba ko yahinduka emirundi mingi ko kubara kugapimaje wa kugateko wabura kugapimirira gishaha zago nagacira kufa cyo kurebera nko tukuba waheza kugakuringa gahikana ni 5 uri kuza kutamukaricya wagatera munkana na mukaga ninga zikirya higuru ninga zaza hansi munonga zahikankana ni 2 wateka mukaricya tegakora ushanga gija gagira ikizu so mwe nicibane cyenda ngo urebwe ngo kuwaheza kugakuringa kugijana gahora uri kuza kutamukaricya abo kwakaricya niyo kubirye ya muheru waza kutamukaricya urebwe ngo level yago tiyaza higuru munonga kandi tiyaza hansi konkantu kira kugateramu 5 nubwo tukubantu teka mukaricya hata nebintu cyo binyene kweharana ni ngora yogurt nebintu cyo binyene kwehara kurebeka ngo nakora yogurt erya hamutindo ibyo kucara kwehara no borofa kurebuka ngo isafuriya waza kutandika kutekeramo erije kani eyiwaza kutema amate erije kandi nako waheza kuhisa aho waza kugihurira kupakinga nateka kuranga tina hari tishengera tina hari yeshohera mbene kuranga gona gagumagara marungi yo gatejo tino kwe kubasa kuba neguma no uteka bwayo tina nko kubasa kushoje mu process ukashanga gabanka amategafire etawa yogurt aho nimba nkoze bisho ataho gaza kuba amategafire nkimanyisa ngo gagira infection either omukozya ibintu byawe nenga mbene process yona neba neyenda obuyina mizi marungi kandi gakozya kachibe kijiko ukikoreso mizi gakozya mwene washanga no koresa nkamizi mabisi ninga hagira nkamizi agatonya mu process ejo no shanga yogurt yawe yagira ikizo
kandi ahandi no kurebuka ngo na container zo waza kuteka mu yogurt no buyahire container zo waza kuta mu yogurt noba ozogezeje omizi garukose kandi urukurebuka ngo amizi gona wagihamo mu kadomora mu ka container kona ko rukuza kutamo kuranga utasigara mu mizi kurango yogurt yawe tiyafu kunkemirundi mingi yogurt ne yitwa orofa okota tebekanisa byona na munonga container zese two bantu kozesa so nyene kubanye no kuba muyonje kirengero naza kuza production yakora ya waza gukora yogurt notekwa kurebuka ngo na waza kutandika process omwendo gwo rukobojiri no gujura no jwaraje mwe no rukushanga unamanya ngo uri mu yogurt abo ko wayeza kugera step yiwa misinga yogurt negera ki nefa na munonga cyo grofu family yawe no kwejumbera ombite byo rukora hafa ya family yanje neyejumberamo ahabo kubati nkakoranye agira ngo korukora wenka wabutariho omundi jo nashobora kutandikira so family yanje twena ndikora hamwe ati arho abo kushanga buryo mayine nk'emyogere yakora hafama no ni overall ningo inahoro kure bintu yawe nyunko kundi yahumuka ndiho ndi overall konka abahereza mbine binjo mu rubaju bine binjo ati yonka overall kora kwimko mukashesho kora kintu ndo tereza izoba ryawo kurenga izoba ryona nindebuka mukunimuka nabanza nareba abakozi ubona buri muntu ahiyaza kutandikira then baceza buri muntu kukwata umuromo gwe ati nyo ntandikira aha buyonjo ntandika ndebuka ngo baheza kameramu ibyo byayojobwa ndebuka ngo ahente zaza kurira harije mwe no buri muntu mugabira umuromo gwe tukiza kwika muhero gwizoba ushangananye byanje mbikozire kandi na naba bakoza bunye naha mwanya nabo bakozire byabo konka ndukubaga idinga watugambira ngo family yawe hano gora yogurt kandi ine hebinde bintu akatarekeye bintu no bijoka funota akatarekeye bintu tukagumire kuya wabota ko bishoboza mu bwingi no gushangana biteganisa konkanke cyo kureberaho kati yogurt yanjye ko iri kushobora banemanya ngo neza kugenda ahubwo kube irho nyingi kandi nabo kugenda baro kandi na nebindi koko wanoreba urutoke na nebindi koko wanobireba nimba nyine abo kubitwara ana n'ikindi kirungi cyo gumwanya gutoroho no kugira ngo twina amashomero gari turi hihi ne town so akatare tukine kwa mashomero ngabana genda kandi na nabandi umutawuni hotels na nabandi abantu so akatare tucuza umunonga ukwiyaho tuja twahika ngombwire bwe cyanda twashanga twine nk'ibitoke byaba byezire munonga abo no rukushanga akatare kashanka kayenda kuburabura aho buri umuntu nabayereze konka ikwaterine nakatare ko rukuba no ushohoze ibintu byawe bibonere akatare kabucara kubura so ukubona akatare no kubokoza rishinda shiga hamutindi kandi cyubonire ejifamu hino kweheri okweyambira abantu abajerire famu eje yambira abantu kandi yambira abantu binje na munonga abana b'amashomero abo kuba abo kwisha abo kuruga amashomero agatwerire secondary like nkakibingo ka university western university nabone bisha bego kwinga bego kurisa kandi ndeba ngo kiyambira abandi kandi nabandi baranwa nabone bisha nabo bareba oshanga buri muntu nayongera aha famu ye ninga ha musiriye ye bakwamba hinga kurigera kugira ngo ifamu iri n'abantu bingi kandi n'ikindi ifamu eje yambiriho abandi abantu no kubahereza imirimo abantu b'imirimo ahabo kubatinka akoraho nyenka nyino kushare ibinyansi nyino kupakinga silage nyino kurebuka ngo emisire yingirire orutoke n'urungi so yambira abantu okubona imirimo ahabo kubatinka abikora nyenka kandi urukora nawe agenda nasima
narebo inaho ente za semi zero grazing nozirebera ente ezo nizishoboza omu kasheeshe zigenda ziri z'omu kishaka nkakora paddocks zigira paddock izazamu zirya then tokunuya tuba nitushara ebinyansi niturebuka ngu twazitebekanisiza okuzirarya eshaha mukaaga ahabwokuba nituba nitwenda kuzikama shaha 8 mbwenu kuzikuza kurugayo zishanga ebinyansi byazo biriho amaizi gariho buri kimwe kiriho then zikihika aha zirya tukama kandi n'ekindi okuturi kuzitebekanisiza n'okuzikorera silage tukazikorera kurebuka ngu kuzija twazongerera aha bizarya omu kishaka then tukishika tuzongerera zirebuka ngu zatuhereza amate. Oyine ebihandiko bya famage? Yego. Nibikwera bite? Ebihandiko ebyo nibimpwera ahabw'okugira ngu nimba nimanya ente obu yazaara, nimba nimanya orutookye obu naatamu manure, nimba nimanya okwezi nshohi z'enta kandi nayihamu ki. Twaza farm access. Nimanya ntangu ninga nanyenda kugira kagira mutwarga mbarira natwenda kwija. Nimanya ntangu ni ntora kwika farm ya Nagaba Dairy Farm. Nagaba Dairy Farm nyine sign post bahika cyabandara noruga kaboki kacyabandara ushangaho icyapa cyanje cyandikireho kandi kikoreka owa Nagaba Dairy Farm. Okay. Torinenka emikutu ya social media yachi yokurangira location yawe yorumu? Emikutu njine kandi nayo eyongire ku marketinga farm egi na mnongo mu yogurt. Bene ntekaho nkora orders abantu bija mba packingira bagenda namwe nkahate washanga turiyo ntupackinga ibyo turiyo ntupackinga abakampara mbaza kutwara mbwenu ninkorese emikutu kandi ahandi aba radio hata radio zikaba nyingi twine muna radio zito mu Rushema nabamanya Nagaba Dairy Farm. Okay, ati katuza ha challenges za farm. Farm yona obugine mubizoki. Farm yona ko mukazi ticyangwe kushanga ine these projects kandi zibiraho kandi wazikuza nabizo bice byo basevugana mu projects zawe. Ibizo bimbase kuvugana mu cyo kubanza n'abakozi nibija umukashishi bagenda konka tugumizamu tubona abandi kandi ikindi cyikucara kuteganisa wa farm embazi yente ekareta kuhinduka ikahinduka munonga umumbazo guwakoresa hato cyakarukiza gukoresa ushanga kandi baguhindwire kuguregwa abantu gwite ngo ushanga hate ngo zitakufa konkana bw'ibyo tubituzubire gumizamo gukora tugumizamo tukora konka ebizumu by'ebinde biruho hariho wabashuma inteno gitaho mbagiwa kandi n'ikindi ushanga icanda kucuru kutera ushanga ibinyansi umwe byayoma konka tugezaho turangwente zarya konka ibyo nayo shanga iri challenge kandi ikindi no kugira ngo emihendo y'ebintu amate nagahinduka buri zuba bagwe kubera yogurt nehinduka buri zuba ushanga wana utekateka kwihamu chango ushanga nacho ubwire ngo cyayanga so impinda hinduka ya prices awagamba hambazi no rwani sote ngo akente zawe nazireba nazitegereza ati nayo nareba ngo kandi n'abarisa binji abarakurura ngo iyo nozo rwani sote hafamu yawe nyowe nguha okugirwana sananya kabanza kunteganisa konka nkagirwana sabo kuzi imirundi 2 omu week ndekwa kurebuka ngo nayo zimirundi 2 kandi ombazi nendaga hakikanza kindi narebe cyenda kurete ngoha kuko emtendere yembazo kweri kuba netwazwa so mpindura kuko uzi imirundi 2 ndebire kwa leta farm yanje yagira amagara marungi no je hindura embazo banyuma yawiresha bwanyuma y'amezi 3 ninga amezi 6 kurikira kuko mbwe n'amezi 6 tinkurengaho banyuma y'amezi 6 nimani mpindura amabazi aha twagamba ahabizo biri mu nte twari woyina n'urutoki inebizo bibwabwiye no mu rutoki omwe
urutoke no kugira ngo kajunde neyange ija rero nkato bw'enjura yagwa kajunde neza kwija ureba omutumba gwayoma ureba ogundi gwayoma konka ekyo nakyo mbasize kucurwanisa ndukukoresa jiki egi jiki nehije yiteta kajunde jiki korukuruga aha mutumba okuza aha gundi waba noyozya yaba oruhabyo yaba omuhoro ninga efuka nimanyisa ngu ogwo omutumba kugurire gwaba gurwire wayozyamu guri ogwo wazaho tugurarware konka washanga otakukikora otyo noshanga buri mutumba notema aha notema n'ahari ogwo so omuhoro nigwo gumwe oruhabyo nirwo rumwe omutumba nerwara konka waba noyozyaho jiki omutumba tekurwara nk'ehi wareeba katurebe aha ntasya ya famu egi nekutahizeta famu egi nentahiza na munonga ko nagira omu variation nashanga amate ningagoba kabiri nashanga n'obundi kuba mbarire ebintu byanje byona mbitiremu nashopinga nashanga amate ningaguza 12 kandi kiza kukora yogati nashanga akadomara ninkaguza shilingi 9 so hati ejone ya vari addition ya mani washanga retano 12 konka kuwa gitaho vari addition waza 10 naza 10 no bukoze reke ya ejone retemwe najihara 12 najita 10 so kunagire kubara nashanga nikikoraje munonga na munonga wabona market ahadene bindi ntwenda kureba tukore average umwaka no batahize kwingana cyo mu projects zone zo ina hafamu projects zanje aha mwaka kundi kuza kugita hona nshanga ndiyo miliyoni 800 ya byona migitirine n'abakozi mbihiremo kurebuka mu famu egi yagumaho so no yihire miliyoni 800 wihanka abakozi yokiyaho imbazi yokiyoborje mu cyo nacyo kukoresa ushanga umwako balance injira nkabishatu ninga nkabibiri uwo yihireho costs zone okay turukwendera program nyando oherezo ubutumwa ogoro kutekateka kutandika kugira ngo azaha famu agire iki yakoraho agire iki yayegasera no muhereza butumwaje ubutumwa bundi ko bahereza kanye nyojurite ko mucyaro rukundo kuhinga no kurisa no kugira ngo buri umuntu ayijumbere mu kuhinga na no kurisa ahubwo kubo bwiro bombi koziremo ndebere binje binkozire kandi ndebere entasiya yo kuhinga no kurisa no butatire mu munonga kandi uyihamu onka abinje umwe nagira atamagara atiki konka notamucike kandi uyihamu cyango kurigirira uko warebera uhinje no burisa yabare munonga kutahisa famu yawe nagaba nashemerwa abari kwija kandi nashemerwa kubakira no kubasa konta yayiro umwanya ugugwa cyabandara mwe bare munonga yebare Engineer Production House eya Nagaba Dairy Farm omu namwara kukora yogurt yeye ninjira yogurt mwagireba kutwanda gikora yagira ngo akagirika naka nakaguza enkomina kurga harishinjiro 12 ezari kuba naguza kurugo mu mate wakagira ngo umanya kugira ngo atunge shirinjiro 12 zo mu mate kayongeraho mutindo arebeke ngo yatunga enkomina hako nora ngo akwana kasente kirireyo no bwo ino mukozi itakakuremisha shora yatugira ngo aha farm age omwaka nabatahize oyihira abakozi oyiraho all the expenses nabatahize miliyoni zitarukurenga ahari 2 so iwo muhinji wakwasa kwanonda kwejumbera ombyo kuhinga wareba ngo vari addition neshinti cyo muhendo munonga ninkusima iwe ogumere nanye aha program yo hinjo no burisa webare okubo murebi kandi webare gumana otuhagera omuhereza ndi Prevence Kampura aha kamera nabanyinaho asafuturi yahebwa turebane orwa kabiro rukwija shahi na zekero